Iriya centre ya Katana ni centre n'ubundi umuntu yavuga bari Wazalendo kuko urabizi ko intare zasanzwe zamaze gufata umunani centre ya Kadasomo. Umwe mu banyekongo rero wavuze atari ko Wazalendo ko nabagiriye inama mwashize izi ntwaro zanyu hasi mukazibika mukigira mu rugo mukaryama. Cyakora wenda ku butero shuma bwa butero bw'ubujura bwa butero bw'ububandi byo Wazalendo n'ubundi barabishoboye. Nimutamarwa n'abarwanyi bama 23 cyangwa se abarundi babihindutse muzamarwa na Wazalendo. Niko Wazalendo bari kubwira FARDC ngo muturaseho ntacyo hano muri Fizi Mwenga na Uvira atariko namwe M23 hari gizabamara cyangwa se abarundi bitaba ibyo Wazalendo tukabamara twebwe. Ati kandi kindi ingabo z'u Burundi FARDC iri kuturasaho gutya bavuga Wazalendo ni Wazalendo bari kubivuga. Noneho ubuyobozi bwa gisirikari buri kumwe n'ubuyobozi n'ubundi bwa police donc inzego z'umutekano. Noneho ubungubu noneho haje indi nama n'ubundi yahuje abakadre baba bashinzwe ibya recruitment n'abashinzwe n'ubundi n'ibya mobilisation bivugitse ko bagomba no kurekrita abandi barwanyi benshi. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese bakunzi banda TV Rwanda mukomeza gukurikirana amakuru n'ibiganiro dukomeza kubagezaho. Ni igitondo rero cyo kuri uyu wa mbere ukwezi n'ukwa gatanu umwaka n'uwa 2025 aho tugiye kubagezaho amakuru yarayavugwa ndetse nazindutse muri iki gitondo. Nge ndi Claude rero nkaza kuba ndi kumwe na Bwana Clever Bemba tukaba tugiye kuganira n'ubundi kubigendanye n'imirwano ikomeje kuvugwa iby'agahenge byubona ko rwose impande zombi zitari kubiha agaciro. Imirwano irakomeje muri territoire ya Masisi mu bice bigiye bitandukanye turi buze kukugezaho tunakubwira uko imirwano yifashe. Indi mirwano ivugwa hitwa Katana ku rundi ruhande mu duce twa Fizi Uvira na Mwenga Wazalendo baravuga ko noneho FARDC yatangiye kubarasaho kandi kari amabwiriza bari guhabwa n'abayobozi babo bizingabo za FARDC. Byifashe gute rero aba Wazalendo bo muri Fizi Uvira Mwenga batangiye kuraswaho na mama 20 batangiye kuraswaho n'igisirikare cya FARDC mu gihe nyamara nabo berekanaga yuko ahubwo ngo baraza kurasa FARDC bari gupfa gace ka Kaziba bo bavuga ko FARDC yabigizemo uruhare baraza kuyirasa ahubwo ngo niyo iri kubarasa muri Fizi Uvira ndetse na Mwenga kuri axe Kaziba werekeza Uvira. Hano rero ibintu bikomeje gukomera. Aya makuru nayo turaje tuyakugezeho. Inama ikomeye cyane abakadre ba Alliance Fleuve Congo mama 23 baturutse muri quartier zose z'umujyi wa Goma ndetse no muri Nyiragongo ihatsiki. Iyi nama turaje tukubwire ibyayo muri Kivu y'Amajyepfo kandi abapolisi bakorera Kinshasa cyangwa se bari kumwe na wa gouverneur Pulusi uyu nguyu wahungiye Uvira akaba ari hari gukorera nyuma ya M23 ifashe Bukavu. Ubu ngubu batangiye imyigaragambyo ikomeye muri ibyo bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Barigaragambiriza iki rero barasaba iki President Tshisekedi n'andi makuru agiye atandukanye tujye kukugezaho muri iki gitondo. Reka manze nakire Bwana Clever Bemba na muhikaze ubundi duhita twinjira muri update rwose z'imirwano nkuko nagiye mbibagezaho. Bwana Clever Bemba ndagusuhuje igitondo cyiza waramutse. Yego waramutse nawe Claude amakuru mwaramukanye natwe tubonye Imana yugurura turashima cyane kandi turashimira Gitare kuko kubona uno mwaka tuwutangiye tukaba tugeze mu kwezi kwa gatanu bivugitse ko twenda kugera hagati twenda kugera mu mwaka hagati. Bivugitse ko ari intambwe ndende kubona ko abantu batangiye umwaka tunari kumwe no kuri Anda TV n'undi tugeze mu amezi ane arashize n'ubundi niko nabivuga kuko wenda amezi ni menshi ariko uno mwaka turimo amezi ane aratobotse hararangiye. Tukaba dusingiye ukwezi kwa gatanu turi kumwe n'abakunzi bacu bo kuri Anda TV. Abakunzi bacu bo kuri Anda TV mbifurije gukomeza kugubwa neza no gutangira ukwezi kwa gatanu kumugisha kw'amahirwe amafaranga no kugira Imana kwirinda ibyaha n'ibindi bikorwa byiza. Tunakomeza gufatanyiriza hamwe muri no rugamba rukomeye rw'intare zasanzwe zihanganye n'ubutegetsi bwa guverinoma Kinshasa biyobowe na Chilombo. Urakoze cyane Bwana Clever Bemba. Aya makuru rero sinzi aho turi buyahere kuko ndi kubona ari menshi. Hari imirwano iri kuvugwa muri Masisi uraje ugira icyo tubwiraho Katana ibiri kuvugwa Fizi Uvira Mwenga n'izi nama za mama 23 mu mujyi wa Goma ubona ko nazo rwose hari icyo zivuze. Hari imyanzuro ikomeye cyane iri gufatirwamo. Hari aba bapolisi ba Kinshasa bari kwigaragambya muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru sinzi aho tuyahera ariko reka tuyahere hano muri Fizi Uvira Mwenga
ni FARDC yatangiye kurasa Wazalendo ngo FARDC noneho aho bigeze imitutu yabo yatangiye kuyiduhindukirizaho aho kurasa mama 23 bari kuturasaho kandi ngo namabwiriza ngo bari guhabwa n'abaofisiye mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namabwiriza bari guhabwa n'ubuyobozi bwa FARDC. Sinzi rero ukuntu biraza kugenda mwirihangana hagati ya FARDC ni imitwe ya Wazalendo mu gihe nyamara hari n'urundi rutaboroheye M23 nayo ikomeza kugenda ibafatana ibice. Ubundi imiterere y'iki kibazo imirwano ikomeje kuvugwa cyangwa se aya makimbirane hagati ya FARDC ni imitwe ya Wazalendo, twabonye ko no ku munsi w'ejo barasanye muri Uvira, ubu rero no muri Fizi, Uvira na Mwenga FARDC ngiri kubarasa bwana Clever Bemba. Yego ni ibintu navuga n'ubundi nge mbifata nk'ibintu bisanzwe kuko hari igihe mvuga ibintu abantu wenda bakagira ngo na ya Bemba, ariko nababwiye ko 60% y'igisirikare cya FARDC arabo muri Alliance Fleuve Congo. Ubu ntabwo urabyemera Claude? Ngiye ntabwo nahita mbyemeza kuko ni ingabo za leta kandi zirwanya igihe kinini na Alliance Fleuve Congo kandi bararwanye mu buryo bugaragara. Sinzi rero kereka niba uvuga ko hari abakorana n'abarwanyi ba mama 23 ahari. Reka nguhereze wenda ibimenyetso bigaragaza Generali Sultani Makenga numwe mu bayobozi bayoboye ingabo muri Sud Kivu, ayobora muri Nord Kivu, numwe mu bayoboye mu basirikari ba mbere bayoboye kino gisirikari cya Kongo ndetse akiri na kaporari yarayoboraga. Nukuvuga ngo numwe mu basirikari bafite experience muri zino ntambara zagiye ziba iza RCD, za CNDP, iza AFDL ndetse ni M23 ya mbere na M23 iyingi akaba yibereye umuyobozi. Nuko ngo afitanye fresh collaboration kandi noneho bamwe mu bayobozi n'ubundi ari mu gisirikare cya Kongo bazimpamvu M23 yirwana. Wabiboneye hariya mu mujyi wa Goma ubwo abayobozi bamwe bataga ingabo bakagenda bagafata ubwato bakajya no gufungwa bagira n'Kinshasa bamwe Gisegeta kabica abonyura mu general Gisegeti yishe. Nuko ngo Wazalendo injya mvuga ngo bafite ukuri, ntabwo mvuga ngo bafite ukuri ko kurwana, bafite ukuri ko kurasana na FARDC kuko basanga ko FARDC nta kibafasha. Yenkwereza amakuru nkakubwira ati iyo bagiye ku mirwano ujya usanga ko FARDC akenshi yikuramo akabo karenge ukabona yuko ibijyanye n'imirwano bo batabikozwa. Icyo ni kigaragaza impamvu yabo yo kurwana, yuko bafite ukuri kubyo barwanira, bafite ukuri kubyo baba barimo, ukabona yuko bo baba bafite donc bazi yino ntambara nkuko President Gisegeti ayizi, bazi yino ntambara nkuko Joseph Kabila yino ntambara ayizi. Ibyo ni ibintu byo bazi cyane, nuko ngo niyo mpamvu ujye usanga akenshi bakunda kwanga kugira ngo bakomeze guhangana kuko bazi ko batabasha gutsinda runo rugamba. Barabizi nuko ngo imirwano n'ubundi irakomeje, imirwano imeze nabi. Noneho twabonaga ko imirwano entre le Wazalendo et FARDC iri kubera mu buce bugiye butandukanye, bavuga yuko FARDC ariyo yatanze Kaziba ikabigiye gutanga ndetse na Uvira, kuko Uvira nayo donc icyo ngubwije ukuri Claude nuko Uvira ubu ngubu iri mu kangaratete, Uvira iri mu mazi abira, Uvira ishobora kuba tombe. Nuko ngo hari ikintu kimwe umuntu yavuga hariya, FARDC yo imaze kubona icyerekezo cya ino ntambara, ikabona yaba abayobozi b'abasivile abanyepolitike n'ubundi bakomeje kwigira muri M23 bagasanga ko nabo gukomeza kurwana basanga yuko ntacyo bari kurwaniraho. Wazalendo ntago bazi ibyo barimo. Nuko ngo imirwano ikomeje kubera ahantu muri territoire ebyiri, territoire ya Fizi, territoire ya Uvira, territoire ya Mwenga. Wazalendo bararegreta cyane kubona FARDC itari kurasa ngo irase M23 kandi bafite imbaraga zo kuba bayirasa. Gusa nta gisirikare bafite kuko nibagira igisirikare cy'umwuga, M23 ifite igisirikare cy'umwuga. None bagasanga ko ubuce n'ubundi twavuga bugiye butangwa igihe kirekire bufatwa ko atari ugufatwa ahubwo ari ugutangwa. Reka nanjye mbivuzwe bwana Claude, ukurikije imbaraga FARDC ifite n'ibikoresho ifite indege, ifite ibibunda biremereye, ifite abasirikare bagera mu 300 mu gihugu, ntabwo M23 batagejeje ku 50 bakagombye kubarasa bakabashwiragiza. No muri 50 ngiye mvuga ni bamwe n'ubundi bavuye muri FARDC bafatwa amatekwa, abandi bari reportinga baje kongera umubare. Ibyo urumva yuko ni ikintu navuga gikomeye kubona ko
M23 ibasha guhangana 8,000 bigahangana n'ibihumbi 100, ibihumbi bitageze muri 50 bigahangana n'ibihumbi 300 kandi bakabitsinda. Aho ngaho nawe uri muzalendo uhita wibaza kubera icyo abana ari benshi bafite ibikoresho byinshi kuki badatsinda. Ariko ngira ngo hariho na determination impamvu umuntu arwanira, ngira ngo ibi twakunze no kubikomozaho, mushobora kuba muri bake ariko determination yanyu na organisation yanyu kubera impamvu murwanira mugatsinda benshi. Ibi ngibi bijya bibaho rwose, inyeshyamba zigatsinda ingabo za leta zikanabakura ku butegetsi, twagiye tubibona kuko na mama 23 twasanze nayo ifite ibikoresho bikomeye, ifite ibifaro, ubu ngubu ifite n'amadrone. Yes, ibikoresho byera bifite kandi noneho ibikoresho byinshi yabivanye muri FARDC kuko zirambunda ziremeye nta handi ho zavuye muri FARDC. Ukabona ko n'ubundi FARDC niwo mufatanyabikorwa, niwo muterankunga ukomeye, guverinoma Kinshasa niwo muterankunga ukomeye n'ubundi uko abazalendo bahora banabivuga, niwo batera inkunga. Usanga ko abazalendo batagira amasasu, batagira imbunda, batagira imyenda, bambaye bishwambagara, ariko ugasanga ko intare zasanzwe n'ubundi zibanesha. Icyo ni kigaragaza yuko FARDC bo nta determination bafite, ariko ukabona ko intare zasanzwe zifite determination kandi zo zirwanira zirakizi. Ariko noneho bari bamaze iminsi barwanira muri Uvira, ariko kuri inshuro urabona ko wazalendo baravuga ko no muri Fizi na Mwenga ndetse no mu bindi bice bya Uvira FARDC ngiri kubarasaho. Ubwo twavuga ko imirwano gusubiranamo hagati ya FARDC na wazalendo bigiye gukwirakwira muri territoire hafi ya zose zigize Sud Kivu. Yes, ibyo ni ibintu biriho, ariko ukabona uko ari ibintu bigiye kugabanyiriza urugamba intare zasarambwe, kuko niba zari zihanganye n'abarundi, abarundi bo nabo bari kwirukanswa amabwa hariya muri Fizi za Uvira za Mwenga no mu bundi buce. Ukabona yuko ari amahirwe n'ubundi ku ntare zasarambwe kuba bo ubwabo bagiye gusubiranamo, kuko nabivuze bwana Claude 60% y'igisirikare cya FARDC kiri ni M23. Impamvu bo bazi ukuri, bazi no ntambara kandi bayimazemo igihe, nago bameze nk'abari bari kurwanira ibiryo. Wazalendo nibo barwanira ibiryo. Yego, uri kumva ko umuntu urwanira ibiryo undi akarwanira kugira ngo abeho, kugira ngo umuryango we ubeho, nago barwana kimwe. None ko bari no kuvuga ngo FARDC mu kubarasa ngo no kugira ngo ifashe ba 23 gufata Uvira. Ibingi burabyemeranya nibi biri gutangazwa na wazalendo yuko FARDC iri kubarasa kugira ngo yoreze ba 23 gufata Uvira. Bavuze kazi bana makuru twara yatanze, ariko ngo iri kubarasa no kugira iri kubarasa za Fizi za Mwenga no mu bindi bice bya Uvira kugira ngo iyohereze ba 23 ifate na Uvira. Uvira twabonye irimo n'abarundi badashaka ko 23 iyifata ku mpamvu z'imipaka yabo. Ibi byurabyemeranyeho n'aba wazalendo. Biragoye kugira ngo mbyemeranyeho n'abazalendo, kuko wazalendo bo ibyo batekereza n'ibyo bavuga kandi n'ibyo bakora. Ariko ikintu kigaragara nuko ino ntambara irakomeye, kandi buriya haraho ikibuga cyamaze guhengamira. Ahantu harigaragaza ikibuga cyamaze guhengamira, urabona ko ikibuga cyamaze guhengamira kuri kote yo kwa Kirombo, kuko yaba we ntabagifite, nabo agifite no nyine bisubiramo, nabamushigikiye n'abamushigikiye nuko umushyigikira ku maso ariko ku mutima batamushyigikiye. Bivugitse ko ingabo zose ubu ngubu zamaze kubona position ziherereyemo, position ni kuri M23. Ariko noneho wazalendo hano baravuga ngo ibi bikorwa byanyu FARDC byo gukomeza kuturasaho hano za Fizi za Mwenga na za Uvira, ngo nakazi kanyu rwose, ngo muzaregreta cyangwa se ngo muzicuza, ngo kuko nubwo muri kuturasa ariko namwe ngo muzashira swate muzamarwa cyangwa muzicwa n'abarwanyi ba 23 cyangwa se n'abarundi babigaruke, cyangwa se abarundi nabo babe babamara. Donc niko kuvuga ati abarundi nabo hari gihe bazabigarura cyangwa se ntibakomeze gukorana namwe, ahubwo babarimbure, cyangwa se nimutamarwa n'abarwanyi ba 23 cyangwa se abarundi babihindutse muzamarwa na wazalendo. Niko wazalendo bari kubwira FARDC ngo muturaseho ntacyo hano muri Fizi Mwenga na Uvira, atariko namwe M23 hari gihe zabamara cyangwa se abarundi bitaba ibyo wazalendo tukabamara twebwe. Ati kandi ikindi ingabo z'u Burundi FARDC iri kuturasaho gutya bavuga wazalendo
Wazalendo ni Wazalendo bari kubivuga ati ikindi FARDC iri kuturasaho gutya abarundi babakomeje barebera rwose izo manevre kandi ntibabona ko biri gushira mu kaga umujyi wa Uvira ushobora gufatwa na mama 23 ubwo abarundi rero nabo bashobora gutakaza Uvira ati barakomeza kurebera FARDC turasaho kandi birafasha Alliance Fleuve Congo gufata Uvira ati abarundi rero nabo hari ibihombo bashobora kugira hano barangiza bakavuga ngo muzaregreta ngo kandi ngo niba mutanabyemera ngo muzabaze uwitwa General Tango For ndetse na Colonel Mutebutsi nabo ngo bagerageje kubigenza gutyo ngo ariko ngo byaje kubaviramo bamwe urupfu ahitwa Uvira Kasenga muri 2003 ngo nyuma yaho baguye muri ambuscade cyangwa se igico cya Maimai Angle 1 Nyerere noneho birangira ngo aba bagabo bombi biroshe mu kiyaga cya Tanganyika ati rero namwe bishobora kuzabagendekera gutyo Wazalendo tukajya tubategaza ambushi muri ubwo buryo icyakora wenda ku butero shuma bwa butero bw'ubujura bwa butero bw'ububandi byo Wazalendo n'ubundi barabishoboye kuko bashobora gukora ubwo butero n'ubundi bakagaba ku ntare za Sarambwe bagatega ubwo buambushi bakajya kwica abaturage ibyo byo barabishoboye ukabona yuko n'ubundi bidashobora kubahira kuko wenda baravuga Mutebutsi bakavuga Tango For abo bavuga se bigeze barabishe biroshe se muri yo lake Tanganyika baremera ngo nambushi ya za Maimai yabatese oya ibyo ngibyo wenda nabo bajye bareka kwihara bajye bareka no kwikina ni ikinyoma n'ubundi bwana Claude Bwana Clever Bemba hari umwe mu banyekongo rero wavuze atari ku Wazalendo ko nabagiriye inama mwashize izi ntwaro zanyu hasi mukazibika mukigira mu rugo mukaryama murarwana n'isi intambara bundi muzi byayo nta nyungu mukura mu inama mbagira nuko rwose mwashira hasi intwaro dore FARDC iri kubarasa ni ingabo za leta ngo mwaje kuzifasha ariko iri kubarasa murarwanira iki murarwanyiriza iki mama 23 mwakwigiriye mu rugo reka wenda tubanze tumwumve urahita ugira icyo naho bivugaho yego Mai kama Mai iko na akili ingeweka silaha chini jikalee kunyumba tu. Niambia kama mko napigana vita ya ujinga. Filombo ni tre. Niba ati Mai njewe narababwiye ati yo bishirira intwaro hasi bakareka kurwana bakitahira ngo narababwiye ngo muri kurwana intambara y'ubujinga y'ubugoryi intambara y'ubugoryi FARDC itangiye kubarasaho ati kandi narababwiye ati Tshisekedi nawe ubwe n'umugambanyi nubwo ari we wabashizeho yego ibyo birumvikana Claude birumvikana cyane urumva rero ntago byorose bwana Clever Bemba ariko reka tuvire hano muri Sud Kivu rimwe mbere yuko tujya muri territoire ya Masisi ku mirwano ikomeje kuhavugwa Katana hongeye kugabwa ibitero bwana Clever Bemba iriya centre ya Katana ni centre n'ubundi umuntu yavuga bari Wazalendo kuko urabizi ko intare za Sarambwe zamaze gufata 8 centre ya Kadasomo yabaye tombe ni centre intare za Sarambwe zari zanyuzemo zinyuramo zimeze nk'izitambuka comme des visiteurs baratambuka icyo gihe bari kwerekera muri kira gice cya 8 cya Kavumu bamaze kwatambuka ntabwo bigeze bayicara tuvuge ko bahafashe ntabwo bigeze bahafata barahatambutse ariko noneho kuko ibitero byagabwaga hano muri za Karehe ibitero bya kugabwa hariya muri za Kabare muri territoire ya Kabare no muri territoire ya Karehe ubundi byaturukaga cyane hariya muri Parike Nationale ya Kauzi Biega bugetse ko intare za Sarambwe n'ubundi zakoze icyo bita ngo na operation kujya kubahiga zinajya gusenya headquarter n'ubundi zaziri hariya za Kadasomwa ni muri Karehe ariko haza twa Wazalendo n'ubundi twagiye twihisha mu dushyamba tugisha mu masoko tugisha mu migezi utwo ngutwo twaje kugaba igitero n'ubundi hari Katana bakimara kuza kugaba igitero hari Katana intare za Sarambwe zahanganye nabo zirabarasa nuko ngo ni ibitero byabaye navuga byabaye hakiri ku manywa ibyabaye mu masaha yarakuzeho gakeya ariko ibyo bitero n'ubundi intare za Sarambwe za neutralije ndetse ku makuru mfite nuko abarwanyi 9 bo muri Wazalendo bari baje kugaba ibitero 9 bakomeretse 2 barapfa 9 bakomeretse 2 barapfa ubu ngubu bari gufata imiti n'ubundi hariya muri centre de santé Katana hari n'abaye transfert n'ubundi za Kavumu bagiye kuvurirwayo te n'abatwarwa mu modoka ze mu 23 uruko bakwe mu 23 yo iracyafite umutima wa kimuntu
bo barwana kinyamwuga n'ubundi ntabwo bavuga ati ngo umuntu yakomeretse ngo umuntu yagize utya n'utya ngo bajye kumushinyagurira. Urumva yuko bo baracyacyubahiriza bya ya mategeko n'ubundi navuga y'urugamba. Reka tuve muri Kivu y'Amajyepfo ndumva ibintu bitoroshe bwana Clever Bemba, ariko duhite tunanyarukira muri Masisi mbere ko tujya muri Goma ya nama ikomeye cyane yahuje abakadere ba M23 baturutse muri quartier zigiye zitandukanye hafi ya zose cyangwa se ni zose mu mujyi wa Goma na Nyiragongo, turebe icyo ihase n'ibyemezo byayifatiwemo n'impamvu yatumijwe muri territoire ya Masisi. Kugeza iki gihe imirwano irakomeje bwana Clever Bemba mu duce tugiye dutandukanye. Utu duce n'utuhengera ngo hari uduce mu 23 itari yagafata, ariko amakuru aratwereka ko imirwano ikomeje. Iyi mirwano yo muri Masisi kugeza iki gihe itarangira, reka ubanze twereke uko ihagaze n'uduce irimo, ariko unatubwira impamvu iyi mirwano muri Masisi ikomeje, ubona ko Wazalendo bakomeje kugora cyane intare za Sarambwe muri ibi bice. Urabona ko ni ibice bigiye bitandukanye, kuko nituvuga hariya hakurya za Burora aho ngaho Manza iri muri groupement, iri muri Sheferi Osobanyungu, hariya muri Burora iri muri Osobanyungu, Katoyi iri muri secteur Katoyi, iri yaho bita za Kashovu iri maziri muri Ufamandu, iri muri Bahunde ariko maziri muri Ufamandu premier. Rumbishi iri ku mupaka wa Karehe na Nuza na Masisi. Uri kuvuga ko naho hantu hari kubera imirwano. Katoyi na gace ko intare za Sarambwe zishaka gufata bundi busha. Katoyi buriya nayo ni centre navuga ikomeye, kuko hariho yo bita zone de santé Katoyi, habaho wo bita médecin chef de zone, niho hari secteur chef lieu ya secteur ya Katoyi. Noneho wari ukuriye iriya secteur ya Katoyi yitwa Bigembe, bamwitaga Mwami Bigembe. Mwami Bigembe ari gukorana n'intare za Sarambwe yamaze kwiripotinga, yabaye umukandida député national en même temps candidat député provincial, yari ari mu ishyaka ryo bita ADDI riyobowe n'uwitwa Jire Mugiraneza Ndizeye, ari mu ishyaka ryo bita ADDI, niwe père moral w'iyo parti politique, niyo ntuza yararimo uriya Mwami Bigembe. Ariko uriya Mwami Bigembe yamaze kujya direct, yamaze kwigira muri M23. Nuko ngo kuri secteur y'inago yabashaga kuhakandagira, kuko bari abaderita na bakigingi na bamutayomba, ndetse ku makuru numvaga bambwiraga ko nuriya witwa Sendugu Museveni ashoboraga kuba ariyo. Ariko Sendugu Museveni buriya ibiriya byama byabo ntabwo bikorana na Wazalendo tujiste, doke ngo byo byumve ko biri mu kumwe na banuza na ba Dominique Ndaruhutse, no ntabwo bari kumwe na ba Jean Marie, no bo ngafite Pareko FF, kuko nubundi Pareko nuza ibereye umuvugizi nani Sendugu Museveni, bakagira ngo FDDH ariho bakigingi ba Delta nde bamuta n'utundi twishi tw'umuntu atabasha kuvuga, bari hariya muri Katoyi, bivugitse ko intare za Sarambwe zamaze kubatakara muri Katoyi. Ngo Katoyi ntabwo Katoyi ni Gatoyi, ubundi ntabwo ari Katoyi, ni by'abahunde bajya bakoresha kugira ngo donc berekane ko ari igihunda, ariko ni Gatoyi, igatoyi. Ariko mu Rwanda ntabwo mugira abantu biti Gatoyi, hashobora kuba hari menyoza mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri, hashobora kuba ari ahantu bita ni Gatovu, aho nzi ni Gatovu. Katoyi ariko ubona nawe bashobora kuba hahari, ntabwo habura, kuko ujya usanga inyito zo mu Rwanda naho zitandukaniye. Nkariya bita za Gashovu urumva ko ni Gashovu, na mu Rwanda ntihabura. Hariya rero muri Gatoyi n'ubundi intare za Sarambwe zahasatiriye, kuko hari ubuce bwinshi zagiye zegera hariya muri Gatoyi, nagiye mbuvugaho mu buryo butandukanye n'ubundi, ariko ukabona ko n'impunzi zahungiraga muri Gatoyi zimwe ziri kwanga ko imirwano ishobora kubaho, bakaba bahura n'amabare perdi. Ariko hariya muri Gatoyi n'ubwo ngo intare za Sarambwe zamaze kuhasatira direct, bivugitse ngo kuba zamaze kuhasatira nuko hariya muri Gatoyi intare za Sarambwe zishobora kuhafata. Anari wari kubera n'imirwano n'ubungubu ikaba igikomeje. Muri iki gitondo n'ubundi imirwano yatangiye mu masaha 9 za nijoro, imirwano irimo muri Gatoyi. Reka dusimuke tuzare hakurya aho bita muri Burora, wenda turabona tugaruke za Kashovu na hariya za Rumbishi urabizi ko n'ubundi yegereye kuri Parike Nationale ya Kauzi Biega, n'ubundi ni bya bitero biri guturuka ahantu hita mu Rutare. Mu Rutare hakaba harimo FDLR, harimo na Wazalendo, harimo n'abari abo kwanuza kuri mayimayi yitwara ya Mutomboki, bose bari kuza kugaba ibitero, bari kumwe n'indi mayimayi imeze nk'ari Nyatura iyobowe n'uwitwa
ndaza kwibuka nawe ikizina kiwe, ariko reka tumanze twajya hariya muri Burora. Hakurya ya Burora rero ugeze hano Masisi ukareba hakurya bita za Bugabo, ukubita kujyana cyerekera hepfo hakurya hakurya ya Rwashi. Iyo uvuye Burora uba uri kureba amahanga hakurya. Hari igice n'ubundi gisa naho giturutse mu mashyamba, icyo gice nicyo cyari kirimo Wazalendo, kirimo APSLS ndetse n'abamyatura bamwe na bamwe bavuye kwa Mutayomba. Aho ngo bari bashaka kuza kugaba ibitero muri Burora kugira ngo barebe ko bakwemfilitira bakaza gufungura muhanda wa Rwashi. Intare za Sarambwe ziza kubona amakuru zibataka mbere. Doke zabatatse mbere, zabatatse nimugoroba zitwika defense. Muri iki gitondo babyutse bagucumbura, bari gucumbura n'ubundi urugamba n'ubundi aho ngaho rurakomeje. Intare za Sarambwe ziri kubasakaja, intare za Sarambwe ziri kubirukana, intare za Sarambwe ziri kubirukaho. Uri kumva ko hari ikintu gikomeye naho ngaho umuntu yavuga, kubona ko intare za Sarambwe ziza kumenya amakuru mbere yo kugira ngo bakore bya bikorwa. Bari Wazalendo uribuka ko bavuze ko nta CSLF bazubahiriza kuko ibyo bitabareba, bireba guverinoma Kinshasa ndetse n'intare za Sarambwe, ati twebwe tugomba kurwana tu. Noneho na FARDC nekabagira inama ati mukomeze murwane mugaragaza yuko muri ko hari ibyo muri kurwanira. Noneho nabariya nabo bazagera nabo bange kubahiriza gahenge kuko muri kubagabaho ibitero bigaragare ko M23 itari kubahiriza gahenge ako ka CSLF. Noneho bigaragare ko nabo bari mu makosa. Rwango nibo bari bamaze gutegura kuza kugaba ibitero hariya za Burora za Bugabo ndetse bakaza no gufunga umuhanda wa Rwashi, ariko intare za Sarambwe zibavumbura kiri imbere zirabatanga. Uri kumva ko navuga ko ngaho naho ni ibintu bitoroshye. Bwana Clever Bemba, wenda tuva hano muri Masisi dushishoro rusange Wazalendo ko ubona bakomeza kwizereka mw'ibyo bice, mu gihe ubona ko kugeza igihe bibagoye cyane no kubona amasasu muri Kivu y'Amajyepfo, urumva FARDC iri kubarasaho. Harya muri ibi bice bya Masisi ho nta FARDC basigayeyo, ni Wazalendo gusa bari kurwana. Wazalendo nabo barahari nibyo, ariko na FARDC bivanze na Wazalendo bose baba Wazalendo. Nubango kuko bambara uniform imeze kimwe, te nugasanga Muzalendo atijwe igipantaro cya uniform na FARDC, ugasanga bose bambaye machangi. Kugira ngo uzatandukanye mu FARDC n'Umuzalendo biratandukanye, gusa bose bambara nabi. Niryo nta tandukano kuko bambara nabi, bambara ibote byashaje, bambara ibotine biri kunuka, to kubona ari abantu bari desordone. Aho turavuga ni muri kare gace ka Masisi hariya. Anaribo ubona n'ubundi bari mu mashyamba ndetse muri parike y'Ibirunga, ni harimo abacanshuro bake babandi bajyanye na za Wazalendo. None se ni harimo FARDC, ni harimo FDLR, ni harimo Semayimayi, ibyo byose ni harimo Nyatura, baragiye barivanga buno. Donc ni kwa kuri na gatogo. Ukabona ko hariya naho FARDC waruzi yuko muri Warikare hariya kirimo abarundi batageze muri 30 bari barashwiragiye no bashwiragirira muri Warikare. Uri kumva yuko n'ubundi nabo navuga ko bagiye bivanga n'ubundi banari kumwe n'ubundi, ariko ukabutatandukanya Muzalendo n'umu FARDC, kandi ukabona ko noneho nk'umu FARDC ukiri muri kiriya gice nta naho yafatira amafaranga ngo yahembwa. Nawe abayeho wenda amahirwe afite nuko udufaranga tujya kuri konti, ariko nawe ntiyahembwa. Ikawenda dukomeze n'ubundi turebe muri kiriya gice cya Kashovu. Yego rwose nta. Ariko Kashovu turayijyana hamwe na za Rumbishi kuko ari Kashovu yo iri kwerekera ahantu bita Remeka. Buriya Kashovu iri kwerekera Remeka naho ku mupaka wa Karehe na Masisi, ndetse unari kwerekera muri Warikare. Buriya Remeka iri kuri frontiere ya Warikare, ikazafata inamaze ari Famando ya kabiri, Famando de. Haya naho harimo imirwano. Intare za Sarambwe mu kwa karindwi niho zageze Remeka, ziraza zirahaba, nyuma zongera kwiretira zirahava, ariko kubera ko zagombaga kugaruka hino kugira ngo zibashe guhashya ibindi bitero byabiri kuza, bya bitero byabiri kubera za Ngungu. Rabizi ibitero byabereye Ngungu biraza birera za Rumbishi, muri biriya bice muri ahantu hari amabuye y'agaciro za Numbi. Ingabo za M23 zari ziri Remeka zavuye yo zirongera zazamuka kugira ngo zize gufatanya n'abandi cyagiye bamaze kwiretira bava muri Ngungu
nabo biretiye bavarumbije nani Remeka naraza Kashovu rero ariko Real Defense n'ubundi M23 Wazalendo baje kuhataka kuza kuhataka n'ubundi intare za Sanamwe niho zanabakurikiye ziberekeza muri icyo gice zibarenza za Remeka ariko wenda ku makuru mfite nuko intare za Sanamwe zabagejeje Remeka zinjira muri Remeka zongera kwiretira zigaruka za Kashovu zigarda amaposition ari strategique bari kwitegura kuko intare za Sanamwe niyo zabirukaho zinamanza zigapanga ari hano turakayidinga gute turacungira umutekano gute bakamanza bamenya ibijyanye n'umutekano waho bamara kumenya ibijyanye n'umutekano waho ubundi bakamenya uburyo bwo kwacunga ni gutyo babikora yego. Urakoze cyane bwana Clever Bemba. Rumbishi urumva ko Rumbishi wenda warugiye kunshimira sinzi ko warugiye kunshimira Rumbishi ntago ndayivuga. Rumbishi naho ngo hafi ya Rumbishi ngo naho hari kubera imirwano kuva ku munsi w'ejo yarabaye. Yego imirwano nayo iri kubera ari Rumbishi ni Wazalendo wafatanyije donc bafatanyije ari nuri Gentil tungane wa wundi wabaga muri IPSLN urabizi ko yahungiye hari azabugabo intare za Sanamwe zimukubitirayo ari kuva he hari azabusihe kuko niho yaradeprowinze araza aca muri kiriya gice aza guhinguka hejuru za Rwashi ajye hejuru za Bugabo aragenda ajya za Kaniro intare za Sanamwe ziramukubita arakomeza yerekeza ari kuzajya Kadasumwa yakoresheje iminsi 6 n'amaguru. Kadasumwa naho rero yaje guhura n'undi mu generali witwa niba ari Biguma ni ari biki hari ki generali kiki autoproclame kiri hari ya Zaru cyari kiri hari za Rumbishi nawe baza gushwana agaruka ari kuza muri Parike Nationale ya Kauzi Biega araza ajya mu Rutare afatanya na FDL zazire ahantu bita mu Rutare nibo baje kugaba ibitero hari hafi ya za Rumbishi nabo rero bakubiswe ubungubu intare za Sanamwe n'ubundi zakomeje kubakurikira hariya muri Parike Nationale ya Kauzi Biega ubungubu niho hari kuberamo imirwano. Urakoze cyane rwose kutugezaho aya makuru yo muri territoire ya Masisi mirwano ma 23 ikomeza guhangana n'iri huriro ry'ingabo rifasha Kinshasa kuri inshuro muri Masisi ariko kabona ko ari Wazalendo ubona ko rwose bahanganye n'intare za Sanamwe. Bwana Clever Bemba rero hano dufite inkuru zisigaye inama ikomeye abakadre ba Alliance Fleuve Congo baturutse muri quartier zose za Goma na Nyiragongo ihatsiki ariko hari n'indi myigaragambyo abapolisi ba Kinshasa bari kwigaragambya muri za Uvira pfiyongiye muri Sud Kivu barigaragambiriza iki izi nkuru tuziherehe cyangwa se duhere kuyihe twahereye kuri no nkuru yo muri Uvira biriya tukaza kubi urabona ni inkuru ebyiri zisigaye na makuru abiri yego nta kibazo reka duhere kuri Uvira aba bapolisi bari kwigaragambiriza iki barasaba iki Tshisekedi ariko manza nkosora bavuga amakuru ebyiri bavuga gute mu Kinyarwanda inkuru ebyiri yes urakoze kunkosora arega nge nyamabwira mvuga Ikinyarwanda ariko ntabwo nakizi mwebwe mufite amahirwe yo kukivuga ariko mukaba mwarigeze no guhura nacyo ku mashuri nge nkivuga narigeze muhura nacyo ariko nanjye urya ndi umuhanga uragerageza nta kubutagize rwose yego ndagerageza yego ndagushimye cyane hano ariko uziko hano mfite na video ya hariya muri Uvira aho bigaragambya n'ibyo basaba bwana Claude kugira sinzi niba wamanza ukayidukinira ndumva nyifite reka nyishake reka tubanze tuyikine rwose uduhe ayo makuru mu buryo bwuzuye kuko n'abapolisi bari kwigaragambya ariko biba byiza ko abakunzi bacu nabo bumva amajwi rwose y'uburyo bano bapolisi bari kwigaragambya n'ibyo bakomeza kugenda batangaza nta kibazo rwose reka tuyumve. Vraiment, vous voyez des policiers. Voilà, les policiers, vraiment, Uvira, c'est autre chose. Mujangalilie nyipeke. Polisi wanakula franga zao depuis mwezi ya pili mpaka leo hakuna kitu. Hapa ni guvernore ya nani ya Uvira hii wa polisi wanalalamika. Polisi wanalalamika. Hano ari kugenda avuga ati ngo murebe abapolisi uburyo baje kuri guvernora provinciale iri gukora mu buhungiro muri Fizi muri Uvira bamaze amezi abiri n'amezi abiri batangiye kubarya amafaranga yo kuva mu kwa kabiri yego depuis février depuis mwezi ya pili na habaya pata makuta n'ubu ngubu ngo baje ntabwo bari babona amafaranga yabo
lamika babatu mujoneye ngo bari gutabaza namwe ni mwirebere bari gutabaza namwe ni mwirebere badahembwa generale wala polisi na bangine bote wanakula faranga za polisi ngo generali wala polisi n'abandi bose bariye yitwa bangina bariye amafaranga y'abapolisi mwayempeye banalipa badogo wengine banabaima ngo bishyuye bakeya abandi barayabimye. Hapa ni guvernora ndio abapolisi banateseka grave. Ngo hano ni kuri guvernora abapolisi bari guteseka cyane. Ngo namwe mubagirire imbabazi guverinoma Kinshasa mubagirire imbabazi. Guvernora one haya tu ya province ya Sud Kivu vraiment. Ngo ni isoni nyinshi province ya Sud Kivu kubona guverneri nawe wafatanyije na komanda o generali wala police barya amafaranga y'abapolisi. Wizi napita sana kabisa mujione nyipeke monda. Ngo isi yose nirebe ngo ubujura burakabije ngo monde entier mujione ngo bwizi bunapita kipimo ngo ubujura burenze igipimo. Yone ibya haya kabisa ngo biteye isoni kabisa biteye isoni. Kwa mwayo yote ngo ameza atatu sarie nta kintu nta sarere nta kintu. Ya haya kabambi 3 mois ngo biteye isoni ndende biteye isoni biteye ikimwaro gikabije. Bado wanakuwa sama mbuzi kabisa mujionee nyipeki. Ngo abantu babaye nk'amahene abuzwa kurisha abantu babaye nk'amahene namwe mwirebere. Ana manifeste vraiment. Ngo bari kwigaragambya kubera kubura umushahara. Mujionee gusiege provisoire ya guvernora. Ngo ngaho ni muze murebe kuri siège ya donc ku kicaro cy'agateganyo cya province ya Sud Kivu ibiri kuhabera abapolisi babuze umushahara. Famille banakosaba mayibobo ni ration ni kwa 3 mois. Ngo babaye nk'abamayibobo kuba bamaze amezi 3 badahembwa. Abapolisi babaye nk'abamayibobo nta sabuni bageraho yo gukaraba nta munyu babonaho kurya abana babo babaye impfubyi kandi bafite ababyeyi. Uri kumva ko ari ikibazo gikomeye bwana Claude. None se ko umva amafaranga yaje abo ba generali bamwe ngo bagahemba bamwe abandi bakayabima. Clever Bembe urabona ubundi iki kibazo urabona kiraturuka Kinshasa urabona ko yohereje amafaranga ariko ari kuburira muri aba ba generali bari muri Uvira cyangwa babiziranyeho. Uriya mu generali uruva ko bari gushira mu matwi mu majwi ura wi generali yitwa generali Bangina ati generali Bangina nabo bafatanyije ndetse na guverneri bayakenyereyeho ariko ntago babashije kwibuka ko nabandi bagomba kubaho. Uri ko bako guverneri wenda dufata ko Kinshasa naho hari akoreta major generali ya la police naho barabizi buriya nabo babifitemo uruhare mu kujya kurari amafaranga nabo bafitemo uruhare bwana Claude. Ntago byoroshye ariko ibintu bibera muri Kongo ni igihugu cy'akavuyo ni igihugu cya ruswa cyo kunyereza no kwambura abantu ukageza ahubwo wambura abantu bo mu nzego z'umutekano nk'abapolisi ariko nabonye n'abasirikare bibabaho urufa rero ko umuntu wambura umupolisi akambura umusirikare ubwo noneho abandi basivile bakorera leta bo kandi Clever Bembe bo bagowe bigeze he ubu bona agahuma munwa. Uri kumva ko niba bavuze ngo bagiye kwambura police bagiye kwambura umusirikari bagiye kwambura wa undi ufite imbunda kandi uri mu nzego z'umutekano nese urambwira ngo umwarimu yakwishurwa nese urambwira ngo muganga yakwishurwa. Nigeze kukubwira ko umuganga kuri salaire ku mwaka nako ku kwezi ari 12000 francs congolais. Nge nabibonye umuganga agiye guhembwa ahembwa donc ari yite infirmier titulaire ahembwa 12000 francs congolais atageze ku 6,000 by'amanyarwanda ku kwezi. None ukibaza ngo ngayo wayagura iki ukora witwa kuri umukozi wa leta niho ugurisha urushinge ubundi ukagenda ukareba ya miti ya ngombwa baba bakuzaniye amawonije ukajyana muri farumasi umuntu yaza kwivuza ukamwandikira ordonnance.
Reka tuve kuri iyi nkuru. Inama ikomeye, ubwo dusubiye muri Goma, inama ikomeye abakadre ba Alliance Fleuve Congo 23 baturutse muri quartier zose za Goma na Nyiragongo. Clever Bemba ni inama iteye yatumijwe nande, ubundi ni igiki kigiye kwigirwa muri iyi nama, ihatse iki mu by'ukuri kugeza ubu ngubu? Ikintu cya mbere twavuga ni bijyanye n'umutekano. Reka maze nakubwira n'indi nama n'ubundi yari yabaye ejo bundi mbere uko Sadeke igenda. Hari inama yari yabaye yakoreshejwe na guverineri w'intara ndetse na maire de la ville n'ababurugumestre. Ndumva ko iyo nama twayivugizeho, niba turo twayivuganye n'ayivuganye na Zeriban. Ino nama n'ubundi ni inama irimo AFC na coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, numva ko ari nani Colonel Nanga. Nibyo, ariko baravuga ko yatumijwe noneho n'urwego rwa provincial, donc ni coordination provinciale ishinzwe ibya recrutement na demobilisation. Recrutement rero harahita hazamo kurekrita ni M23 bishaka abarwanyi, harimo demobilisation, mobilisation na demobilisation. Hari recrutement, iyi recrutement bwayishinzwe gushaka abarwanyi. Mobilisation ntabwo ari demobilisation. Oya, harabanza recrutement. Yego. Ishinzwe gushaka abarwanyi, hakurikireho na mobilisation, gukangurira abaturage babiyumvamo gukorana na Alliance Fleuve Congo. Urumva rero ko ni inama yatumijwe. Ariko Claude, ahangaha wenda tuvuze kuri recrutement, ntabwo barekrita abarwanyi gusa. Ariko nibyo ntibarekrita abarwanyi gusa, ahubwo banarekrita n'abakadre politique. Sino ubu ngubu waruzi yuko navuga ko ugiye gufonda idini ushobora kurekrita abantu bo kuza mu idini ryawe, nawe ni recrutement na mobilisation, gukangurira abaturage kwimvamo 23 no gukorana nayo. Uru rwego nirwo rwatumijeho inama abakadre bose ba M23 muri quartier zose za Goma na Nyiragongo. Bwana Clever Bemba, reka maze navuga ibivugise ngo abantu bose bari muri aho Alliance Fleuve Congo M23 iri bagomba ntabwo ari itegeko, kuko niba bagiye kuba mobiliza ni ukubigisha, siyo? Ni ukubigisha kugira ngo bemere kuba abakadre, bemere kuba abamambre. Ntabwo bose baba abakadre tout juste, harimo cadre membre, baratandukanye, kuko cadre na membre bose bari mu kintu kimwe, ariko numva ko umukadre aba ari umuntu ukomeye, cadre politique et membre politique. Uriya mu bakadere baturutse mu makaritiye yose ya Goma harimo n'ababashefu b'amakaritiye, harimo abayobozi bafite inshingano mu makaritiye atandukanye mu mujyi wa Goma. Abo ngabo direct bahita baba bakadere babaye 23, kuko ntago bakugira umuyobozi umwe muri quartier za Goma utabanje kwemera ko ugomba gukorana n'icyama. Uburi membre. Yes. Umva ko ari difference ya membre na cadre. Nuko ngo bivugitse ngo abantu bose bari aho Alliance Fleuve Congo M23 iri bagomba kuba abakadre, siyo? Bagomba kuba abakadre. Noneho akaza ushinzwe mobilisation, bagomba kumobiliza, bagomba kurekrita. Muri recrutement rero barekritamo n'abarwanyi bagomba kujya mu gisirikare. Ibigamije rero, reka wenda ntabwo narindi muri yo nama, ariko ndagerageza wenda gutekereza ati ibyavugiyemo ni ibingibi biturukanye n'abantu bari batumiwe, sibyo? Niba batumiye ushinzwe bari abagafishi, ni bagatumiramo uriya Remy Segihobe, burya nawe ari mu bashinzwe mobilisation. Remy Segihobe uriya ni professeur Remy Segihobe, ari mashinzwe mobilisation. C'est-à-dire nuko ngo bagomba kumobiliza, bakareba nabo bandi bigize ibigande, nabo bakaza muri Alliance, bakaza muri M23, bakaza gufatanya n'abandi wundi mu cyama. Niko nge mbibona. Ariko ubwo ntiharimo no kwiga no ku kibazo cy'umutekano, se ko mona ikibazo cy'umutekano ejo bundi bakizeho mu nama yahuje nani guverineri n'abandi bayobozi ba burugumestre n'abandi bayobozi n'ubundi na maire de la ville n'ababungirije n'abashinzwe ibijyanye n'umutekano. Nyuma haje kuba n'indi nama n'ubundi y'abasirikari n'abapolisi, kandi komite ibishinzwe irahari muri province ya Nord Kivu ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo, irahari niyo yatumije nama y'umutekano. Uri kumva ko reka nkwereke amanje haza inama n'ubundi ya guverineri na maire de la ville na ba burugumestre, ndetse wasanga n'abayobozi b'amateritoire nabo bari baje, ba administrateur. Yego, nabo bashobora kuba bari baje, wenda nuko nabo bashobora kuba bari baje. Hakurikiraho indi nama n'ubundi yahuje ubuyobozi bwa gisirikari, noneho ubuyobozi bwa gisirikari buri kumwe n'ubuyobozi n'ubundi bwa police, donc inzego z'umutekano. Noneho ubu ngubu noneho haje indi nama n'ubundi yahuje
abakadire baba bashinzwe ibya recruitment n'abashinzwe n'ubundi n'ibya mobilisation bivugitse ko bagomba no kurekrita abandi barwanyi benshi n'abandi bamambure kugira ngo bazagere Kinshasa ari benshi. Ubwo iyo nama rero yarije kunoza iyo gahunda ko kujya Kinshasa yarije kunoza uwo mugambi. Ubwo nukuvuga ati mwebwe abakadere bacu bose bari mu makaritiye ya Goma mugomba kugira uruhare mugashiramo imbaraga mu kumobiriza urubyiruko n'abandi babishoboye bakaza mu cyama kandi bakanakimvamo, noneho mukanadufasha kubona abandi barwanya. Ariko narabibonye mu cyumweru gishize recruitment zari zikomeje mu mujyi wa Goma kandi babonye abarwanyi bagiye benshi, ntago ari benshi cyane ariko barabonetse barenze 100 muri Nyiragongo. Rero nawe urumva ko batumijwe, ariko twagiye kubona ejo bundi tubona 300 b'urubyiruko bagiye muri Alliance Fleuve Congo, ariko bagiye mu myitozo bazahinduka barwanya. Abo bavuye muri Nyiragongo gusa. Ubwo rero ku inshuro babahamagaye ati mushiremo akabaraga tubone nabandi. Yego urukumva ko niba 300 bavuye muri territoire ya Nyiragongo, 100 bakava muri quartier Kasika, 100 rindi rikava muri quartier Mapendo. Wajye ubibona 100 muri quartier Cyeshero, ndi gupfa gutanga ingero ariko bagiye barenga 100. Uri kumva ko barenga abagiye mu gisirikare, 100 muri quartier Lac Vert, 100. Kandi noneho reka nkubwire, Goma ifite amakartier 18, amakartier 18 niyo ari mu rura mujyi wa Goma. Uri kubyumva? None ukongeraho muri Nyiragongo niba buri quartier yaragiye yohereza 100, urumva ko ari 1800, sibyo? Ukongeraho 300 bari bavuye muri Nyiragongo, urumva n'abarwanyi bari bangahe? 1800 ko 2200 n'ijana. Kongeraho abarava muri territoire ya Masisi, abava muri territoire ya Rucuru, urasanga ko buri munsi uko bucya nuko bwira intare za Sarambwe ziri kubona abarwanyi biyongera kugira ngo bagere muri Kinshasa vuba. Bwana Clever Bemba urumva ko ni komite cyangwa se coordination provinciale ishinzwe recruitment. Ni province yose ishinzwe recruitment na mobilisation. Urumva ibyo nyine basaba babafashe gukora recruitment no gushaka abandi bakadre politique. Ubundi wenda ari kibazo ngira ngo tunarangirizeho abaturage mu mujyi wa Goma ndetse n'ahazanyiragongo, ngira ngo niyo 23 yafashe umujyi wa Goma n'ibyo bice byose abaturage batarayiyumvamo neza kubera ingenga bitekerezo bari barashizwemo na Kinshasa batarayiyumvamo neza. Ariko kuri iyi nshuro hakagaragara bamwe batanye gukora na Alliance Fleuve Congo nkuko twabibonye n'urubyiruko mu mujyi wa Goma ndetse na Nyiragongo rwagiye mu barwanyi ba 23. Twavuga ko imyumvire y'abaturage ba Goma kuri Alliance Fleuve Congo 23 naho za Nyiragongo yatangiye guhinduka. Ese nkaho uheruka no mu mujyi wa Goma wabonye yarahindutse ku kigero kingana gute cyangwa wabishira ku kiye gipimo? Uno ejo bundi sinzi umuntu wazanye igihuha mu mujyi wa Goma aravuga ngo ku itariki 2 z'ukwa 5 intare za Sarambwe ngo zizava mu migi yose. Icyo gihuha cyakiri muri Goma abaturage batangira kwiciraguraho. Ndabyibuka ko hari n'uwambajije ngo ariko kose koko baranagenda ngo ariko noneho baba bakidukoze. Ukabona yuko nka 90% n'abaturage bari mu mujyi wa Goma bamaze kwiyumvamo M23 ko bayishigikiye 100%. Nukuwa ngo 90% bamaze kwiyumvamo M23 rwose kandi baranayishigikiye. Urikuba icyo gihuha cyabayeho cyatumye umuntu anamenya ariko se baba bakunde M23 mu buhe buryo. Usanga ko abaturage barize hari n'uwamamagaye n'ubu yaramamagaye noneho nindi kumwe na Zerba ndi muri studio ndamubwira ati ngo ariko se amakuru yakuye ndamwati umanzo bakwiye kuba motari kuko abamotari no bajya bakunda kugira amakuru n'ubundi adafatika. Ngo hoyango hano hose ngo no muri Goma bari kubivuga ngo batubwize ukuri ngo dutangira ngo guhunga hakiri kare ngo kuko Wazalendo na FARDC niba bongeye kugaruka ngo noneho ngo baratwica nago turi bubakiri. Urabyumva? Ubona ko abaturage n'ubundi bamaze kwisetingamo kandi bakunda M23 mu buryo bwuzuye rwose bwa na Claude. Clever Bemba urakoze cyane. Rero ndumva amakuru yacu twayasoreza hano, ariko Clever Bemba ngo abantu udaheruka gusuhuza. Reka ngiye manze ngo hakanya mbere yuko turangiza iki kiganiro. Abakunzi banda TV urabazi bakunda ibiganiro byawe n'amakuru bagezaho ngo ntuheruka kubasuhuza. Reka manze ngo hakanya rero basuhuze niba ari n'ubutumwa baha ubundi dutwerekeza ku musozo. Reka nsuhuze Ingabire Josiane, nsuhuze uwitwa Biganza Biganza, nsuhuze umuvandimwe witwa Amanieli n'umuryango we bari Kigali, Mutoni n'abandi bose bavukana na Amanieli. Nsuhuze abavandimwe bari Nyamitabo, nsuhuze abavandimwe bari Kagusa abari Muheto n'ubundi, nsuhuze Afande Rapide, nsuhuze Colonel Julien, nsuhuze Colonel Badacoka, nsuhuze Zirarya Bahati Inosa Majoro,
nsuhuze n'abandi bayobozi, reka nsuhuze umuvandimwe witwa Inoze, umuvandimwe wundi n'undi muvandimwe uvuka hariya Imuheto witwa Amani, nawe reka musuhuze mwifuriza gukomeza kugubwa neza. Reka nsuhuze umuvandimwe wanjye witwa Dani Nsengiyumva, Dani ari Kigali, reka musuhuze mwifuriza gukomeza kugubwa neza. Nsengiyumva Dani rwose aho uri bwana Clever Bemba ari kugusuhuza hano kuri Anda TV Rwanda, ndakeka kurikirana n'ibiganiro tubagezaho cyane. Nsengiyumva Dani, hari undi muvandimwe nawe babana witwa Peter. Ubwo ni Nsengiyumva Dani na Peter urabasuhuza cyane bwana Clever Bemba. Yego ndabasuhuza mwifuriza gukomeza niba bakurikirana n'ibiganiro bya Anda TV Rwanda ubwo barakumva cyane. Yego reka nkomeze mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifuriza kugira imana n'amafaranga, n'abandi bose bakunda Anda TV bagakunda Clever Bemba ku makuru aba bagezaho, mbifurije kugira imana n'amafaranga. Nanjye rero sinabura n'ubundi gusuhuza Nsengiyumva Deni n'uwo Peter, bakomeze Dani na Peter rwose babana, mwese turabasuhuje muri abakunzi bacu. Josiane Ngabire nawe ndamusuhuza cyane. Didienne Musoni nawe nakomeze kugubwa neza. Didiane Musoni, Muzehe Cyril Kanamugire. Cyril ari witwa Siriac. Ariko ni Muzehe Cyril Kanamugire cyangwa ndibeshye? Ni Cyril Kanamugire witwa Siriac, witwa Rwamahungu. Muzehe Nzabirinda nawe nakomere n'umuryango we. Ntago twamwibagirwa Munyaneza Emmanuel. Abo bose mbifurije kugubwa neza. Karangwa Emmanuel, Rwema n'abandi benshi. Dufite abakunzi benshi. Barahari benshi bagiye batandukanye rwose, ariko n'abashinga nahe cyangwa se barundi nabonye badukurikirana cyane. Mwese turabashima cyane, abarundi turabakunda. Muri Amerika witwa Clever Bemba ndamusuhuje ahari, n'umuryango uri muri Kenya. Abarundi rwose turabakunda kandi twabonye ko mudukurikirana, turabakunda cyane. Muzi ko tujya tunabagezaho amakuru y'u Burundi, cyane cyane bwana Sharangabo Shadraka ajya yabagezaho. Turabakunda cyane abarundi n'abandi abanyarwanda, ariko abanyarwanda bo n'umwihariko. Abanyekongo turabakunda cyane, Abagande, Abatanzania, abaturage bose bo muri aka karere. Twe kuri Anda TV turabakunda kuko burya twese turi bamwe. Nsuhuze umwana twareranywe tukiri abana witwa Giramata Jose. Urakoze cyane. N'abandi bose rero tutavuza amazina yabo, dukomeza kugenda rwose twishimira ibitekerezo n'inyunganizi mukomeza kutugezaho binyuze mu butumwa mucisha ku rubuga rwa Anda TV Rwanda, mu biganiro n'amakuru tuba tubagezaho. Gusa turabibutsa gukora subscribe. Wowe ukurikirana amakuru n'ibiganiro bya Anda TV Rwanda utarakora subscribe, wayikora rwose ukarushaho kwagura uno muryango wa Anda TV Rwanda, ugakora share ibiganiro ukabisangiza n'abandi bakamenya amakuru abaca kuri uyu muyoboro wa Anda TV Rwanda, ndetse ugakora na like, ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza cyane. Twebwe icyo tukwijeje nk'abanyamakuru ba Anda TV Rwanda ni ukuyagushakira igihe cyose tubonye amashya tugahita tuyakugezaho.